Alo. Avvalo assalomu alaykum Shahrondan Jumhuriyat To'yiston tamom kuchli jomia shahrondi muhojirun muxolifun از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه امروزه برنامه ما طبق همین آیین‌نامه‌ای که ما قبول کردگی حرکت سیاسی مردمی دموکراتی تاجیکستان پونکت 3.12 یکی از فعالان جامعه ما را گفتن که شتابی ما یک برنامه کنیم آیده که چی سوالو دارن که وقتی که در آمدن ما چی میکنیم گپ میزنیم قطعی آدمایی که گوش میکنین شما تنها فریدom mention تاجیکستان نویسین Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Izarjon. Assalomu alaykum ba tamomi tomoshabinoni harakati siyosiy Amud. Man az viloyati So'x Xo'jand. Huquqshunos, nafaqaxo'r. Man بسیار خرسند شدم که شما برنامه کردید. من آنچه وقت یک سال شد قریب من شما نظارت میکنم، برنامه های شما میبینم، تماشا میکنم، سنجیده برآمدم، تحلیل نمودم، برنامه شما تماشا کردم و حتی با شما دو سه بار تلفن های زنگی زده بود، سنجیده برآمدم شما و خیلی خوشحال شدم که از ولایت سوخت نیز در این میدان برآمد کرده میتوانند و اساسگذار حفظ دموکراسی همین حرکت شما این شما هستید. من خیلی خوشحال شدم که از ولایت سوخت به این میدان سیاسی برآمد کردند. برای همین من شما به زنگ زدم، سوالهای خود را نوشتم، شما گفتم همین به برنامه میکنید، شما برنامه کردید. من خیلی خوشحال شدم. آیا لبای آدم، لبای مردم شهروندان دولت تاجیکستان شما به زنگ زنن و اگه برنامه همین خیلی کنن شما برنامه میکنید؟ البته چی بینه یکی از همه آیین‌نامه ما رو خوانده باشن. آیین‌نامه پونکت 3.12 من آیین‌نامه حرکت سیاسی دموکراتی شما رو خوانده برآمدم، تحلیل نمودم و سوالهای خود را به شما نوشته بودم. حجت‌های حرکت سیاسی شما را من دیده و حفظ اداره کنی حقوق основной حفظ اداره کنی همین حرکت سیاسی شما وای نکردید، نشان ندادگی شما معاونای شما در خیلی آواز دارن وای دارن. من فهمیدم، من در آمدم گفتم که основной اون شخصانی که آواز دارن در حرکت حفظ شما، اون آدمان ها رو من ندیده شدم که چند پرسنت و یا در این حفظ حرکت سیاسی شما آواز دارن. اونجا به گفتگی که شما این آواز ها از آن مردم هست. من همه خیلی فهمیدم که حرکت سیاسی شما اصلا از آن مردمی مردم به تعلق دارد. تماما اساس مردم به تعلق دارد. همون پونکت شما حاضر همچون یک راهبر اداره کرده ایستادید، لیکن اصلا آواز مردم با گولوس مردم نه گولوس مردم من خیلی
бениҳоят хурсанд шудам. ман баъзе саволҳое дорам ки шумо ҳамун саволҳо ба ҷавоб дода метавонед. چی بنه؟ جواب چی؟ ҳаракати сиёсии шумо ман хонда биромадам, устава хонда биромадам, ойнома мегӯянд, ҳозир забони ойномаи шумо хонда биромадам ки бисёр давлатҳо қабул карданд, давлатҳои байналмилалӣ ҳамаш татбиқи амалшудагӣ, асосгузори ин ҳаракат шумо. ҳозир ман мехонам инҷа майл бемалол Иззатулло Задабоев шумо асосгузори шумо. Так, шумо ина ташкил кардаги шумо. ман хеле хурсанд шудам ки аз мардуми сухт низ ба ин майдон ворид шуд. ман солҳои дароз ман як одами нафақахӯр, ҳуқуқшинос, солҳои дароз ман ҳамаи барномаҳои мухолифин шор ҳай, инҷа ислоҳ ҳай, так садои мардум, там ҳақ ботил, ман хеле назорат карда тамошо карда меистам. дар он майдонҳо ман ягон вақт надидам ки аз вилояти сухт ягон фаъолони ҷомеа бошанд, аз ноҳияҳои тобеи марказ, аз шаҳри Душанбе ё аз Помир ки мисол ягон баромада действительно ин чӣ хел гӯям ман ҳозир нишондиҳӣ не, рисовка не. қасам мумкине ки он шахсе ки ҳамун группа мебурад гап мезанад, действительно аз дур нигоҳ карда меисти ки действительно вай гап задост, пас воздействие не, вай худа свободно гап задост. ин хел одама ман шахсан надидам. барои чӣ вай группаҳои ҳамун мухолифон ба ҳамин ноҳияҳо нестанд? савол, шумо ҳамчун ҳамин ҳаракати сиёсӣ ташкил кардаги одам, шумо бисёр хеле чизҳоро мефаҳмед. шумо дар Европа фаҳмидам шумоя, ман автобиографияи шумоя изучат карда биромадам, хонда биромадам, пурсидам баъзи шахсон. барои ҳамин шумо ҳамин саволи ман ба чизе ҷавоб медиҳед? оё барномаи ҳамин ҳаракати шумо ба любой одам, любой шахс, любой мардум, аз мардуми оддӣ то вазир, то министр ҳаракат дорад, баромада рӯйрост гапзанон кунад, шумо саволҳо ба ҷавоб диҳед. албатта мо айёр шумо ки ҳамин саволҳо ба ҷавоб додам ба ман ҳозир анакун саволда акун хеле ҷавоб метем. он саволе ки шумо додем, оё ки барои чӣ дар он ҳаракатҳо дигар одамо аз дигар манотиқи кишвар ки Бадахшон, Суғд, ноҳияи тобеи марказ, шаҳри Душанбе шахсони якум дуюм нестам. ман фаҳмидам масъалаи шумоя, саволи шумоя. барои он ки он ҳаракатҳои мо эътироф мекунем, идеологияшон ки оид ба демократия ҳаст, эътироф мекунем, чӣ ҷониби ҳукумат, чӣ ҷонибе ки ин ҳаракатҳо ҳастанд, мо эътироф мекунем. мо ҳаракати мо ягон мухолифат надорад бо он нафарҳо. танҳо ки сабабаш ва ё ҳамон мақсадҳои худро доранд ки чӣ гӯям шумо ба агар ошкор карда гӯям бо мақсаде ки танҳо ҳамон қудрат дар даст мондан, инами ошкораш ҳамин қудрат дар дасти определёни инсон бошад. низомномаи мокатӣ гирем, агар низомномаи мо аз тамоми манотиқ яктаӣ муовин мешавад, як нафарӣ аз тамоми манотиқи кишвар, чӣ аз шаҳри Душанбе, чӣ аз ноҳияи тобеи марказ, чӣ аз Хатлон, чӣ аз Бадахшон, аз тамоми минтақа як нафарӣ муовин мешавад, ҳама ҳуқуқи баробар дорад.
аксар голосе ки дорад, голос дар ҳақиқат ба мардум тааллуқ дорад. Шумо правилно анализ карда баромадем ва голоси мардум аст ва ҳамин резолюция ки ҳамун чи Созмони Милали Муттаҳид, давлатҳои Аврупо, Амрико, Конгресс, иҷозатномае ки мо дорем дар асоси ҳамун рақаме ки ба ман дода шудааст ва рақамро асосан ҳамун декларироват кардагӣ ҳастанд ба номи анамун нафароне ки дар моддаи 3-12 ҳамин оиннома қайд карда шудааст. ҳам 15 пункт дорад унҷа. Журналистон, ҳуқуқшиносон, сиёсатмадорон, фаъолони ҷомеа, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, нафароне ки аз нишон додан ҳатто фикри ақидаи идеологияи демократӣ дорану барои гуфтани он чӣ мекунанд? Метарсанд, тарс доранд ва шубҳа доранд барои он ки бисёр одаморо дастгир карданд. вақте ки ман худам кор кардагӣ ҳастам, рости гап, то агар маълумот аз дохили ҳаракат ба ҳамун мақомот ворид нашавад, касеро дастгир карда наметавонад. бинобар ҳамин ҳамаи ҳамин инструксияе ки ҳай ҳамун оинномаш ҳай мо риоя мекунем, шитоби каси дигар ҳамин одама безопасносташ барои мо дар мадди аввал меистад. барои ҳамин ин ҳаракат дар қисми асос функсияш ба шаҳрвандо тааллуқ дорад. шаҳрванд ҳар касе ки фаъоли ҷомеа менест. ина мисол шумо омада занг заден гуфтен ки ҳози барнома кун, ман намедонистум ха мавзӯи хити шумо интихоб кардем, но ман намедонистум ки шумо чӣ хели саволо омада метен. рости гап оид ба ҳаракатҳои сиёсӣ ман гуфтаистам ки як бор дига мегӯм ки идеологияи демократие ки доранд мо эътироф мекунем, тасдиқ мекунем, чӣ ҷониби ҳукумат ҳам эътироф мекунем, тасдиқ мекунем, но идеологие ки ҳамун оинномаи мода нависта шудааст ки ҳамун тарзи идоракунии кӯҳнашудае ки ба тариқи ҳамун минтақавӣ идора мекарданд. минтақа агар шумо аз суд бошед ман ин савол ба шумо медодагӣ будам. хафа нашавед, гӯш кинед, ҳозир ман шумо ҷавоб метиҳам. хафа нашавед. вақте ки мисол ҳукумат вақте ки дар суғд буд, аксар роҳбарон например аз манотиқи суғдам буданд. шояд ки идоракунӣ ҳамун тарзи кӯҳнашуда даин аз як территория идора кардани чӣ ҳукумат, давлат, чӣ берун ҳаракатҳои сиёсӣ. барои ҳамин яке аз нормаи муҳим ҳамин чиза интегрировать кунондан, на балки ҷанг кардан, на балки таҳқир кардан, на балки дашном ҳақорат, этикаи инсонгария вайрон кардан. танҳо ҳамин чиза барҳам задан ҳамун эволюсияе ки як эволюсияи нав да гузаштан аст сабабаш. фаҳмидем? шояд дуруст ҷавоб додам. ман ба шумо як савол метиҳам. мақсади шумо, асосии мақсади шумо мана ҳифзи ҳаракати сиёсӣ мардумӣ аму ташкил намудид. ваешам ҳай блок дорад. ҳарби блок дорад. ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон ин ҳаракати сиёсӣ аст. аммо ин ҳамун блоки ҳарбиш аст ки аксар ман худ коргари мақомот будам, ман ба ҷо намекунам. аксар коргарое ки ҳастанд дар ҳамун дохили мақомотҳои қудратӣ кор мекунанд, аз ҳамин тарзи идоракуние ки ҳаст, чӣ дар дохил, чӣ дар берун, монда шудагӣ ҳастанд. бинобар ҳамин барои амнияти ҳамонаам нигоҳ доштан, амнияти ҳамаро таъмин кардан ба тариқи анонимӣ ва ё чӣ мекунанд? баромад мекунанд. ина мисол ранги шумо ки пешниҳод кардид, мо мухолифат накардем, гуфтем окей, ҳамин тавр аст.
مقصد اساسی شما اومدن به سر قدرت، وظیفه گرفتن، پرزیدنت شدن، مقصد اساسی شما مقصدی اساسی من خبر نشوید من روی راست نه من خفه نمیشم. مقصدی سوالی وازمی میتونه که مقصد اساسی ما اینتگراسیا است. اینتگراسیا یعنی گذاشتن جامعه سیاسی چی داخلی چی بیرونی جمهوری تاجیکستان به سیاستی که همون نرم‌های کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده است. تاجیکستان دولت حقوق بنیاد دموکراتی این ماده یک ما مونده میگه با تاجیکستان دولت حقوق بنیاد دنیوی دموکراتی یگانه میباشد و یگانه میباشد. آیا همین پرینسیپ اجرا میشود یا نه؟ از سببی که اکثر سیستم ها از جانب یک مناطق اداره میشود، از جانب یک تریتوریا اداره کرده میشود. ما همین میدان کشیدیم که شتاب اینتگراسیا شود مردم بس است این از یک جانب اداره کردن. ما این فکری ایدئولوژی ما است برای اینتگراسیا گذاشتن گزارش به یک شکلی نوی دموکراتیا. برای آنکه اگر از فکری من گوید تحلیلایی که من همچون سیاست مدار خوندگی هستم در همون سازمان ملل متحد چی دارم دیپلم هم دارم. یکی از همون وقتی که وقتای شوروی بود، شما اگر آدمای شوروی دا کار کردگی هستین همون وقتا دا همین طرز اداره کنی کهنه بود، همون طرزی که همون رفیقا کتی جورها کتی یک کمپانی شده همون همه کسا اداره میکردن. همین چیزا باید ایواز شود. اوجه ما گزارش کنیم، یک گزارش به یک سیاستی چیست دموکراتیا پریامای دموکراتیا میگن. دموکراتی پاک تنها حکومت به مردم تعلق دارد. چنانه که من خود در اروپا گشتم، اکثر دولت های اروپا رو گشتگی هستم، 28-30 دولت اروپا رو من گشتگی هستم، آموخته هستم سیاستشون. بعد امریکا، بعد بریتانیا، بعد دیگه دولت هایی که هستن از جهت اقتصادی پیش هستن، از جهت سیاسی پیش هستن. سبب پیشروی همین همش آموخته ما همین حرکت تشکیل کردیم که در نظامنامه همین حرکت ما جو کردیم که معاونا حتی از همه مناطق باشد. وقتی که انا همین دولت ها سترکتور اداره کنیش راستیگه اگر همین یک ولایت باشد همون ولایت تمام کادرها تعیین می شود. راهبرا همون ولایت راهبری شعبه کارهای داخلی نپریمیر میلیتیا یا پلیس میگن یا شتات انوال نپریمیر پروکراتورا شتات گزلشافت همین قانونایی که پروکراتورا سود تمامی استرکتورایی که هستن از جانب همون کادر محلی تامین میشوند. برای آنکه وای در همون محل زندگی میکند و در همون محلی که خودش زندگی میکند بسیار با کاری بد راه نمیدهد. زیرا که چنانه که مثال معطلی همین تاجیکی خود ما هست، مرده و زنده بادارش همون منطقه است و اگر بر ضد همون محل منطقه خودش کار کند مردمش میگوید. برای همین به طریق آوازدهی انا خیلی تعیین میکند. ما هم باید ان همین او رو بگذاریم. وقتی که خیلی سنترالیزованی میشود، وقتی که از یک مناطق تعیین میکنی و همون بودجت همون ناحیه میدازد، بودجت همون ناحیه محل شهر میبرد به یک منطقه. این باید درست نیست، این به پیشروی نمیبرد تاجیکستان. ما باید اکنون ما کریتیک سخت هم نمیکنیم، ما باید گزارش نماییم ده گذاشتن به یک همین نپراولینی که دموکراتی تازه دموکراتی که به پاک همه قشر جامعه اعضای حکومت باشن. ما همین چیزا نمیخوایم، ما دیگه همین چیزا نمیخوایم. باید با سوال شما که با سری قدرت آمدن این رو مردم تعیین میکنن، کسی رو مردم انتخاب کنن. تمام. من با گپای بازخوان‌های شما خیلی راضیم. حتی در دوره‌های شوروی وقتی که
70 سال партияи коммунистӣ дар сари қудрат буд, ҳатто онҳо ҳар як ҷонишини аз ҳамон минтақа сардори ягон мисол начальник милитсия интихоб кунад агар ҷонишини вай аз русҳо буд. ҳатто онҳо ҳамин мувозинати вай нигоҳ мекардану, лекин барои чӣ мо ҳозир дида истодаем ки дар тамоми не только дар тамоми суғд ё вай дар тамоми Тоҷикистон дар ҳама як шаҳру ноҳия ягон кадре аз дигар ноҳияҳо, ноҳияи тобеи Марказ, Суғд, шаҳри Душанбе, Помир дар рукавадиаши ҳамин дар мансабҳои боло, як дарзи мисол ҳокимҳо, даже ҳатто раисҳои ҷомеа аз фақат аз як минтақа шуда истоданд. Барои чӣ? Дигар мо Тоҷикистон дигар кадр надорад. Дигар ҳама нодон, дониш надоранд. Ё тамоман донишмандон фақат як минтақа ба таваллуд шудагӣ. Барои чӣ? шумо баромадҳое ки шумо ман тамошо кардам, да, бале шумо хондид, диплом гирифтид, 4 диплом гирифтид, ман на тамошо дидам, тамошо мекунам, ман ҳар як барномаи шумо зиёда аз 1 сол ман қариб тамошо мекунам. Шумо ман ҳар хел саволҳои бо шумо ва саволҳои ҳархела дода будам ки нерви шумо вайрон кунам, даже санҷида будам. Барои ҳамин ман ҳамин саволҳо мана хеле вай мекунад ки ман як азобан рӯҳан просто азоб мекашам. Майлаш даври ҳама чизи моли дунё, сарвати дунё ҳеҷ кас ҳамроҳи худ гирифта нарафтааст. дарзе ки ҳамин Александр Македонӣ ки тамоми дунёя забт карда гирифт, вақте ки вай мурд, вай гуфтагӣ буд ки вақте ки маро қабр мекунтон, ҳамин гуроб дастҳои ман тешкара бурортон. Вақте ки вай бурда қабр мекардан, ду дасти Александр Македонӣ мурда аз гуроб берун буд. Халқ пурсид, барои чӣ дастҳои вай берун аз гуроб? Гуфтанд ки вай тамоми дунёро забт намуд, лекин бо дасти холӣ рафта истодааст. тамоми сарвати дунёро гирифта намешавад. барбахтии мардум, барбахтии шахси дигарон ва бо русском на других несчастьях счастья себе не построишь. Вот ҳамин масъала. Оё Тоҷикистон кадрҳо, олимон, муаллимон, профессорон нестанд? Дигар фақат як минтақа ба таваллуд шудагӣ ино. ҳамин савол ба ҷавоб дед. ҳамин савол ба ҷавоб диҳам. шумо айни ҳол дар Тоҷикистон қарор доред, а? Да. қарор доред. Сабаб ва омили ҳамин нарафтани қудрат аст. یعنی کارات که بگم ندادن قدرت به از دست نرفتن قدرت تنها. من همه خیلی میفهمم، دیگه خیلی نمیفهمم. ولی حیات حاضره مردم، حیات اقتصادی اجتماعی روز از روز بدتر شده ایستاده است. بدتر است. شما گفتید که هر یک ناحیه باید از روی عقیده شما، از روی گفته‌های شما باید سرداری همون میلیسا، حاکم، پروکورور از همون منطقه خودش باشد. ولی این گپ رفته ایستاده است، این گپ در زبان مردم، لیکن
اون شخصانی که در بالا ایستادن آیا آنها همین چیز رو میخواهند یا آنها که ایستادن که تا آخر 700 سال ما در قدرت میمونیم و این مردم مردن تمام مردم ما ترسوندیم نه انا کن همه وقت همین اداره کنی همه خیلی اینو مقصدی همه جدا کادروی خودشون تعیین کردن همه خاکی سببش اسکوستوینا بعضی کارا رو تشکیل کرده مردم ترس میبیارن یکی از همین تون که اگر آیین‌نامه ما رو خوانده باشین یکی از ایدئولوژی که اینو اساسا современный мир همین جامعه عین حال که دولتایی که همون غصب حاکمیت کردند همون نفرها بسیارتر با سیستم سپاین دیکتاتور میگن کلمه انگلیسی است و فیس دیکتاتور هست فیس دیکتاتور короче با طریق манипуляция میفهمید манипуляция با واسطه средства массовой информации همین با طریق یوتیوب با طریق دیگه چیز манипуляция میکنن одновременно میترسونن одновременно آزادی را گپ میزنن одновременно страх میتن چه страх میتن страх همون مناطقی که خودشون اداره میکنن همونا بالا میبردارن دیگر مناطق پس میفرورن دیگر رو تماشابین هست میبیند ترس میبیاید چشمش ده همین حساب کم آدم میکشن اکتیونی آدم زندان میکنن اکتیونی سامی слишком активні قتل میکنن هم خیلی رژیم های هم خیلی دولت داری ده более-менее نرمالیزовані شه همون میانه هالشه چی میکنن جلب میکنن خودشون ده کار کنن همچون گماشته دیگه خیلی активní слишком активní شه قتل میکنن برای اون که هم одновременно شما فهمیده باشید هم از آزادی گپ میزنی هم ترس میتی одновременно من حاضر آزادی گپ میزنم یک تا اکرام نشون میتم که هم خیلی حالت شد این دست من اکرام باشد برامده میمونم میگم که هم خیلی حالت شد اونجا دا قتلای کشتورای شما میبینید автоматически من آزادی گپ زده استم آزادی کالی شما دا توپ خور نو одновременно شما قتل دیدید وقتی که شما قتل دیدید اونجا автоматически شما ترس میشد آزادی دارید در اون وقت نو одновременно ترس پیدا کردید فهمیدید انا همین سیستمی که اکثر دولت ها همین یک 10 سال اخیر ده 10-15 سال اخیر و اساسا همین سیستم استفاده میبرن манипуляция интригой که با طریق через СМИ психологически воздействие میکنن ده این مزگ انسان با психологически действуют در حالت ترس نگاه میدارن برای اداره کردن برای قدرت رو ندادن اوید با کادرها گفتنی هستن که هر یک مناطق کادر خودش دارد در هر یک شهر و ناحیه از همون شهر و ناحیه کارمند میلیسیا کارمند پروکراتورا کارمند سود هست کارمند حکومت هست کارمند تمامی کارهای وظیفه های دولتی به همون کارگرها هست نو وظیفه راهبری کننده ده نیست برای مبلغ ناچیز یک همشهری خودش همون توغری میکند شتابی همون یک چیز میسازد که شتابی همون افتاد همون کارش در مقامات و به همین حساب از اون با بایندرا میشود و مبلغ میگیرد و همون مبلغ هم با همون با آدمی که تعیین کردگی از همون بالا با هم میتید شتاب با وای بایتر شود اگر از همون مبلغی که میگیرد همون حتی کادری محلی باین به در آمده برای همین کار نپریمیر یک کار توغری کرد نپریمیر یک کارگری نمیدونم یا گای یا نمیدونم یک کارگری امنیت یک کارکتی دعوت میکند یک باینده رو حتما از همون یا سود میشد یا از همون دوشنبه میشد که باینده میدارد میگود من کاری را حل میکنم از اون مبلغ میگیرد او دا میتد اپریدیلونی پرسنتی خودش میگیرد نو کم میگیرد وای
ҳамин ҳисоб бояд ҳамин чизо барҳам дода шавад. мо аз ин этап гузаштем, дунё гузашт узи аз ин этап. ин тавр ягон давлати дунё уже идора намешавад. Ягона давлате ки дар ҳудуди Осиёи марказӣ, ягона давлате ки дар ҳудуди Осиёи марказӣ ин Тоҷикистон аст ки тамоми кадраш аз як манотиқ аст. Тамоми роҳбарои шӯъбаи пулис, шӯъбаи вазир, прокурори генералӣ, суди олӣ, тамоми чиз аз як манотиқ аст. Чи дар дохил, чи дар берун. Ман ина отрицат намекунам, ман ина то охира мегӯям. Барои ин ки ина ман яке аз пункте ки ман Созмони Миллали Муттаҳид ба исбот карда додам, ана ҳамин пунктҳо буд ки барои чӣ, сабаб чӣ, омил чӣ. Ман ҳама саволро ҷавоба гирифтагӣ но ҷанг, дискуссия дар кор нест. Просто мо бояд ҳамун як равияи нав ба гузарем ҳама каса. Ман идеяи ман ҳамин чунин аст. баъзе ҳамин мухолифоне ки берун аз ватан ҳастанд дар он ҷо ҳам нест чунин ҳолат. ман ягон барномаи мухолифин ба ягон бор ягон аз ин ноҳияҳо ягон одама надидам. ман барои чӣ ҳатто дар тарафҳои Европа он мухолифине ки баромад мекунанд барои чӣ шаҳрвандон ин дигар ноҳияҳо нестанд. ноҳияи марказ, ноҳияи тобеи марказ, Суғд, Душанбе, Помир буромада мона ҳамранги шумо буромада баромад намекунанд барои манфиати мардуми халқи Помир, барои мисол мардуми шаҳри Душанбе чӣ хел ҳолатҳо, чӣ корҳо, онҳо суханҳо доранд наверно ё надоранд. ман солҳои дароз намефаҳмам ки фақат проблема дигар тараф ба вилоятҳои ноҳияҳои тобеи марказ, Суғд, шаҳри Душанбе, Помир ин чизҳо второстепенни салка камто задиват карда мегузаранд. ягон тема нест аст. масалан вообще тема дар бораи Суғд, Истаравшан, кони бодом, қистакӯз, мистакӯз ин хел темаҳо ҳаст. ин хел темаҳо ҳаст. шумо фикр накунед ки дар он ноҳияҳо сухан намеравад. хеле суханҳои зиёд меравад. бисёр фикрҳои вай меравад. мана мисол барномаи Муҳаммад Иқболи Садриддин ман чандин вақт анализ карда, тамошо карда, назорат карда истодиам. вай барномаашро гуфта истодааст ки бисёр ҷавонмардон, ҳамин шаҳрвандон, мардон, шерон аз вилояти Суғд, аз Ғунчӣ, аз кони бодом, аз Истаравшан, Қистакӯз, Ғафуров номаҳо бисёр омадааст. як барнома дорад номаҳо аз ноҳияҳо бисёр маладес бисёр номаҳо омада шудааст. оё он суханҳое ки вақте ки он номаи ин номаҳо, ин барномаҳо, ин суханҳо гуфта шуд, вилояти Чӯрба муҳтарам ҷаноб Бузмаковро ҳамчун сардори управлени милитсия роҳӣ карданд. шумо чӣ хел ана ҳамин чизро мефаҳмед? шумо чӣ хел таҳлил менамоед? ман тамоман дигар хел фаҳмида шудам. шумо аввал таҳлили худатонро гӯед, баъд ман фикри ақиди худам мегӯям. оида ҳамин саволе ки шумо додед, шумо гуфтед ки да мухолифо ҳар гуна барнома доранд, аз рӯи барномашон амал мекунанд, аз рӯи барномашон ҳаракат мекунанд. ман гуфтум ман ҳамаи мухолифоро ки ҳастанд, идеологияи демократия доранд, эътироф мекунанд, ҳурмат мекунанд. Муҳаммад Иқболам бо тарзи худ мубориза мебарад. чӣ мисол барандаҳое ки дар гурӯҳи 24 аст бо тарзи худ мубориза мебарад. да определённо чизе ки шумо мегӯед, шумо ҳамин гуфта истодаед ки
گویا که انا این ایجا این خیلی گفت اوجا او تعیین کردن. همه خیلی فهمیدم. من سوال شما. بله بله من همه خیلی فهمیدم که وقتی که پامیر درباره پامیر همه خیلی سخنرانی میرفت پامیر میدونه چیزی شد. پامیر بزماکوف رفت اونجا چندین آدما را کشتن tam اونجا بازی ها ساختن. حاضر من همه خیلی میفهمم که همین ناحیه ها اکتیو نشده ایستادن. اکتیو او این ناحیه ها نامه ها از ناحیه ها اینجا سر برداشته ایستادن. نه مردم سر برداشته و بازی هایی که اگر اینها فکر کرده باشن که ولایت سوخت آمده این بازی های میکنن، سوختی ها این بازی های داونو فهمیدگی هست. حالا اون که کدام زنی که میلیسه سوخت پرستان کودکوش که اونها حرکت کردن که خلق میخیزد و آدم های در کور را اونها عبرت میکنن نیست میکنن نشد. اون پروگرام نشد. این بزماکوف این بازی خود رو اینجا بکره نمیتونه. این بازی اینجا بکره نمیتونه. چون که این خلق این مردم سالهای دراز همه زدور سال چیمزه پرسیده کور کار باید شنیده گشتگی بود. همه انالیز کرده تحلیل کرده گشته و این مردمی سوختی. بله مردمی سوختی خطا کرد. من میفهمم خطا کرد و یا خطایی که آنها کردن خودشان میدونن. اون آدمانی که شخصانی که خطا کردن حاضر در جاهای گرم در دیگر دولت های اروپا مزه کردشتیم. ای به انما آدم که حالتی این دولت همه خیلی شد. من همه خیلی فکر میکنم. همه خیلی فکر من نیتا که فکر من اساسا فکر مردم آنها میدونن. برای چی؟ برای اون که آنها فقط قدرت لازم. قدرت این خلق باید که مانندی همین گوسفند باید قوچی نگاه کرده گرده. власт натиядино суғди власт ба набурод истаравшани истаравшан набояд ҳокими истаравшан шавад. ҳокими истаравшан шавадам ки он ҳокими истаравшан шудааст дар кор ки онҳо оварда мондан гуфтан ки ту инҷа ин хел кун кукла. барои ҳамин ман ҳамин хел фикр мекунам. бо намедонам ман шумо чӣ хел фикр мекунед. яке аз рӯи анализе ки ман агар записои маро тамошо карда бошед шумо, ман 1 сол пеш гуфта будам ки вақту соат мебиёд ки ҳатто аз морг мурдара мегиран лубойхи калак ҳамун қатл мекунан, лубойхи хуну пун нишон метиҳанд, мардумда нишон метиҳанд ки то мардуми искусственно хеле тарсда биёран гуфта будам. лекин ҳамун ҳолате ки охири ҳолата ман таҳлил мекунем, охирон ҳамин 1 моҳ 2 моҳи охира таҳлил мекунем чӣ гуна ҳолат рух дод. например дар ҳамун хатлон ҳамун як бачака чӣ кардан, кормандои милиса чӣ кард, шиканҷа карду вафот кард. баъд ҳамун ташкил ҳамунҷода гирдиҳамоӣ шуд. чуноне ки гирдиҳамоӣ ки дар Бадахшон шуд, Бадахшон ана ҳамун хел шуд. например ҳамун Гулбидин бачае ки спортсмен буд, бачае ки ҳамун корманди додситона ҳатто шахсан сиёмкао буд, шахсан дар Google дар YouTube видеоҳо то ҳоло ҳаст ки ҳамун видеоҳо тоб мехӯранд. шитоби ҳамино ҳама хел кардан ки чӣ гун уҷада спортсмен инсона факт кати прокурора фаҳмид, хапид, мардум вай гап зад, фаҳмонд, рафтан ҳамун инсона варзишгар буд, ҷинояткор набуд, дар ягон қайд набуд, дар ягон ҷо набуд. қатл кардан.
анакун баъд мардум хест барои ҳамун инсоное ки ҳамин кор кирдора кард ҷавобгарӣ ба ҷалб кунанд. ҳамон амалиётам ҳамин Бузмаков гузаронд. қатла вақте ки мардум хест, мардума ором каранд, установид каранд, ҳамун беспилотнико ки рафти митинга вай настоящий реальный митинг буд, вай митинги ҳақиқӣ, мардум хезиши мардуми ҳақиқӣ рост буд. рост хестани мардум аз дуруғ ташкил карда фарқ мекунад. баъдан вақте ки анакун аммо ягон шахса ҷавобгарӣ ба накашиданд, дар ҳам ба помил шудаи кор ба ягон шахса ҷавобгарӣ ба накашиданд, ягон чиам накарданд, барои он ки ӯ дига минтақа аст, эътибораш суд чи суғ шавад чи дига ҷо шавад ҳама хел мекунанд. аммо вақте ки дар хатлон шуд мардум хест нишон додан, баъд бо дуюм бор сеюм бор ки дига мардумам дига минтақаҳои хезонанд. анамуҷа ба рафт Бузмаков ташкил кард дусе корое ки дига минтақаҳо хезад, суғ дига ҷоҳо хезад ки бедор шавад, ино установид кунад, баъд убрат кунад. ӯ тарафта дига линияҳое ки звеное ки командовад мекунад, командае ки ҳуҷум мегун ӯ мезананд, мардума тид мекунанд, мекушанд, ҳамун кор кардеста буд. ҳамин проект нагузашт. ҳамин проекта хатлонда сохтанд ки штоби дига мардуми дига ҷое активни кунанд. Нашуд. баъд ҳозир акн худаш суғ дарафт ки шояд бо ягон искусстве бо ягон чизи дигар ташкил кунаду мардуми суғда ҳамун чӣ кунад. ҳам правилно шумо дар ҳақиқат правилно таҳлил кардагӣ. бо як савол, шумо ҳамчун коргари ҳифзи ҳуқуқ будед, солҳои дароз кор кардагӣ шумо, оё шумо маълумот доред ки маълумоти он аз дарун коргарони ҳифзи ҳуқуқ аз оддӣ то баландпоя ҳамаш инҳо нағз зиндагонӣ мекунанд, онҳоро ҳамчун истифода бурда истодаанд бар муқобили мардуми худ, нафрат оварда истодаанд, он корҳое ки он амалиётҳое ки коргарони ҳифзи ҳуқуқ иҷро менамоянд, дар охир гуноҳ сари ваёба мебиёд. ҳамедошед он бачае ки колоба куштанд, агар фикр кара бироед, агар ахир ба коргари ҳифзи ҳуқуқ гунаҳкор, мардум адбинии ҳифзи ҳуқуқ, коргари ҳифзи ҳуқуқ, назари мардум, мияи мардум, мозги мардум мегӯяд ки милиса кушт, аё намефаҳмад, милиса зад кушт, милиса унто, милиса пул мегирад, милиса манеха задка гиртост, милиса қишкарост, милиса манеха карост. оё онҳо маълумот доранд чӣ кор карда истодаанд? оё онҳо дар вуҷудашон ватандӯстӣ, мардумдӯстӣ худ доранд ё надоранд? барои чӣ ман 11 сол дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кор кардам. дар он ҷо бисёр аксар инсоно ҳисси миллӣ ватандӯстӣ доранд. танҳо кам инсоное ҳастанд ки ҳамун инсоное ки ҳамун ба ҳамин звенои роҳбариро иҷро мекунанд ва аксар аз як ноҳия ҳастанд ё ноҳияҳое ки ҳамсоя ноҳия ҳастанд, ҳамун ноҳияе ки идора ҳукумат дар даст қарор гирифтагӣ ҳастанд, аз ҳамон ҷо ҳастанд. ҳамоно приказ метан ӯоям аз маҷбур заложник судбӣ ҳастанд, иҷро мекунанд. заложник ҳамун зиндагӣ доранд ӯоям. но аммо якта чиза ман шумода мегӯям ки дар давоми 11 соли кории ман ягон бор надидаам ки ана ҳамин гуна короя, ана ҳамин хел супоришоя, қатл кардан, шиканҷа кардани мардума, мардуме ки корманди милитсия ё корманди амният ё корманди прокуратура ё корманди суд ё аз минтақаи суғд бошад кара бошад,
یا از منطقه بدخشان کره باشد یا از شهر دوشنبه کره باشد یا از شهر کولاب کره باشد یا از شهرهایی که بعضی منطقه ختلان بعضی منطقه هاش کره باشد و این خیلی کارو از جانب اپردیلیان گروپیروفکایی که ساختگی هستند درونی همون شعبه های کارهای داخلی درونی همون شعبه های کارهای ریاست کارهای داخلی که گروپ هست که همین 5-6 نفر یا 4 نفر که تنها به همون ورخوش که خدمت میکند باید فهمیدین انا همون آدما اجرا میکند او را بسیار اکثر آدمایی که در همون سترکتور و کار میکنن من شما میگم که 90% و 98-99% درجه اجرا نمیکنند 1% تنها هست که انمین کارو را اجرا میکنند این یکی از سیستم ماکیاولیسم هست اگر ماکیاولیسم شما شنیده باشید من یک ضبط دارم چگونه امپراتور همه وقت امپراتور یک سترکتور دارد همین امپراتور ماکیاولیسم کتی ماکیاولیسم همیشه میگفت که امپراتور همه وقت برای در نزد مردم بد نشان دادن همه وقت مقامات حفظی حقوق استفاده میبرد که برای آنکه مقامات حفظی حقوق وقتی که جبر میکنن وقتی که قتل میکنن دیگه کار میکنن مردم باز شما گفتین که بدبینی پیدا میکنن نسبت مقامات حفظی حقوق بله کارمندان مقامات حفظی حقوق وقتی که یگان خیزش هم شد اکثر انسان برای قصدگیری کارمند مقامات حفظی حقوق میمیرد همین مومنت وقت میبرد وقت فهمیدی نه مردم خیز سینی اینو دا آمد تا اینو بین همدیگر هر دوشان از مردم است چی کارگری مقامات حفظی حقوق چی مردم همش از جانب مردم های و یا اکثر مردمی هستند مردم است اونجا دیگه کس نیست مردم است تا اینو یکدیگر که جنگ میکنن بحث میکنن و یا وقت میبرد اینو به اساسا وقت رول بازی میکند وقت برای سرجم نمودن آن چیزی که خداشون که میگیرن و یا میروانن همین سرجم کردنی چی ده همون مالکیت همین چیز به میبرن همینو شتابی فکری مردم همه وقت باید دیگه طرف باشد فکری مردم منیپوляция втесам ку через манипуляция و سمی اداره کردن برای همون این همین روزی 11 بود یا 12 همین ما رگلامنت سازمان ملل متحد قبول شد اویدی انا همین چیزا رو برهم خوردوندن همین چیزایی که به طریق سمی манипуляция اینتریگ میکنن همون اعضاهای سازمان ملل متحد به رگلامنت قبول کرده شد که به همین طرز دیگر مردم چی نکنن اداره کرده طرز دادن ممکن نیست باید افیسیال نخی دیسکوسیون پلاشاتکا باشد که مثال ما برای انمه سازمان ملل تصدیق کنندگی هستیم اینم کانال هم که ما گفتنی بعضی کلمه ها را حتی در آینده ندارم برای اینکه همش در اساسی همون چیزی که هست همه خیلی باید باشد دیسکوسیون یک پلاشاتکا باید مردم شما باید خودتون فکرتون نگویید نه بلکه من گویم فهمیدین شما باید جواب فکر و عقیدتون بیان کنید شتابی دیگر رو فهمم انا خیلی پلاشاتکا هست اینجا برای همین اتوشتا که شما من سوال دادید من همه خیلی جواب میتونم که همین طرز برای هم خیلی سیستم هایی که پالیتولوژیا هیله های خودش دارد برای اداره کردن دنیا نو همون تاجیکستان همون پالیتولوژی که در عصرهای اولای عصر 19 شاید عصر 18 اداره میکردن در امریکا بود در اروپا بود در عصر اولای عصر 18 خطا نکنم 100-150 سال عقب کتی کار برده ایستاده است که این اوجه نادرست است برای آنکه اگر ازبکستان یا قرقیزستان یا قزاقستان همین گونه کار میبرد تاجیکستان حق بردن داشت ولی که در یگان جا نیست این سترکتورا که همه از یک مناطق اداره کنند نیست یگانه پرسترانسایی که 15 دولتی سابق شوروی ده یگانه دولتی که هست تنها از یک مناطق است تاجیکستان است برای که تمام سترکتورایی که هست همه را گرفتگی هستند این ممکن نیست برای نموقع وضع سیاسی تاجیکستان
вазъи геополитикии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар ҳолати хатар қарор дорад. ман шумо ростшо мегӯям, чӣ дар дохил чӣ дар берун, барои он ки ҳама медонад ки кӣ аз куҷо аст. ин бояд чуноне ки эмомалӣ раҳмон худаш дар баромадош қайд мекунад ки ин афғонистонда ҳамун толибон ҳукумат ба омадан, ман мехоҳам ки дар ҳукумати Афғонистон ҳукумати ҳамашумул бошад. ҳамашумулш ҳамашумул, ҳамин гапе ки мегӯд эмомалӣ раҳмон ҳамин тавр бошад. аввале ки дар Тоҷикистон ин тавр несту, чӣ хел ту дига ҷода ин тавр мегӯӣ ки бояд уҷа и хел бошад? аввал Тоҷикистон бояд ҳамашумул шавад. аввал Тоҷикистон бояд тамоми ҷош аз тамоми манотиқ бошад. аввал Тоҷикистон чӣ дар дохилу чӣ дар берун дар байни мухолифош ҳаракатҳое ки сиёсӣ, ҳизбҳои сиёсӣ бояд аз тамоми манотиқ бошад. манам муовинам аз Хатлон аст, якта дигараш аз ноҳияи тобеи марказ аст. ҳозир мебурояд бо мебинен худтон. ман нест модаи хеле чиз нест. лична ҳаракате ки ман сохтагӣ он низомномаи ман иҷозат намедиҳад манба ки ман ҳамаро аз як манотиқ биёрам иҷа. мумкин нест, иҷозат намедиҳад. муовинои шумо аз ҳама ноҳияҳоа? аз ҳамаи ноҳия аст. шумо мебуроянд, рӯзҳои наздик мебуроянд, гап мезананд, худошону муаррифӣ мекунанд. так, дар бораи барқи ки шумо онлайн митинг кардед, ман тамошо доштам, ман хеле хушнуд шуда будам. 2 ҳафта 3 ҳафта 1 моҳ ҳар рӯзи худ шумо онлайн митинг мекардед. света як барқа камтаракак додан бо лимит кардан. баъзе барномаҳои мухолифин биромада гуфтанд ки мо ҳамихел кардем, барқа гуфтем, свет дод, света лимит карданд. ё ҷим шумо ҳам онлайн митинги бахш накарда истодаед, ва ё ҳам ҷим. мо аз ки бо умед кунем ки биромада онлайн митинг кунаду барқа чия? онлайн митинг мегузаронем. агар ҷомеаи шаҳрвандӣ, шумо фаъоли ҷомеа ҳастед, агар ҷомеаи шаҳрвандӣ, фаъолони ҷомеа ҳамин чиза хостеста бошанд, мо ҳатман як рӯза маслиҳат мекунем барои он ки дига одамоям ҳастанд уже иҷада, ҳамнокати маслиҳат мекунем як онлайн митинге ки оид ба свет ҳаст мекунем, барои он ки эффекти онлайн митинги ки ман гузаронда будам дар он аст ки ман бо чанд забон гап мезанам. вақте ки бо чанд забон гап мезанӣ, дигар давлатҳо ҳатман эмомалӣ раҳмон ва одамое ки дар ҳамон гирду атрофи ӯ ҳаст вилияне мекунанд ки вай бо чанд забон гап зада истодааст, вай бо чанд забон муаррифӣ карда истодааст. ман ҳозир дар ин ҷо шумо хати тоҷикӣ гап зада истодаам. ҳатто ҳамин барномаям ки шумо бо таклифи шумо ман ҳамин чӣ кардам, кушодам, шумо хостед ки чия монем бояд ҳамун статьи моддаи 1 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтед шумо, Тоҷикистон давлати бунёд демократӣ дунявӣ ва ягона аст. ҳамуна ман ҳатто бо чанд забон тарҷума кардам. ҳам поёни ҳамин видеода мондагӣ аст, ҳам ютубда ки шитоби дига давлатҳоям бинад ки дискуссия оиди чӣ рафта истодааст. дискуссияи мо оид ба демократия рафта истодааст. барои чӣ дар қолаби демократия пинҳон шудааст идоракунии минтақавӣ гӯем, қабилавӣ гӯем, ҳар чизе ки гӯем ҳамин хел аст. лекин ин тарзи кӯҳнашудаи идоракунӣ аст. ин тарзе ки дунёи имрӯза хоҳ нохоҳ эмомалӣ раҳмон мехоҳад, минтақаи ӯ мехоҳад намехоҳад, ҷомеаи имрӯза ба эволюсияи ҳамун оинномада гуфтагӣ эволюсияи идоракунии электронии демократӣ ҳатто гузашта истодааст ки ягона системаи идоракуниҳо мешавад. ҳоли ман подробно инҷа намегӯм, лекин танҳо ҳамуқа ки ягона мешавад. ин система кӯна шуд, уже ин система намешавад, ин намегзарад. ҳатто ягона Тоҷикистон дар ҳамун ҳудуди
осиё бугӯем, ягона давлате ҳаст ки дар ҳамон осиё забонаш дигар аст, урфу одаташ дигар аст, менталитеташ, ақидаш дигар аст. дига аз он тараф гӯем ки толибон ва ё паштунзабон ҳастанд, бисёриш ҳамон забоне ки ҳинду ҳамон чи покистонию чи ҳамуҷада наздик ҳастанд, ҳамон қабилаҳое ки турктаборда наздик ҳастанд. ин тараф гӯем Қирғизистон ҳаст, у тараф Ӯзбекистон, у тараф Қазоқистон, ҳама даргир байнда як Тоҷикистон монда. Ин чиз ин уже дар иҳота қарор дорад, дар иҳота. Шояд ки агар ки ислоҳ нашавад мардуми тоҷик ба ҳамин программае ки ман гуфта истодам, пешниҳоде ки кардам нагузарад, шояд ки аз роҳе ки ҳамун идеолог, ҳамун принсипое ки байналмилалӣ ҳаст, то соли 1924 ҳатто ҳамун чӣ буд, ҳамун аморати Туркистон буд, ҳамун Самарқанду Бухорода пачинатсия мекард самти Суғ, самти Душанбе, самти Ҳисор, анаи самто ҳатто пачинатсия мекард. Вай шояд хеле программаам бошад дар давлатҳое ки пешрафта, ман намедонам. Бояд мардуми тоҷик якҷо шуд, басас ҷудо карданд, басас хеле намедонам дуромада гуфтанд ки ин аз инҷа вай аз он ҷо. Барои ҳамун системи манба рости гап ака гум шумо я амаки гум, тағои гум, ҳар чизе ки амак ина амаки системи мо системи ягона аст, ҳама тоҷик аст ва барои якҷо шудан аст. асос барҳам задани ана ҳамин мухолифатҳо, ҳамин мухолифатҳое ки айни ҳол сохта шудааст. Ин аз ҷониби худи тоҷикон идора намешавад. Ин мухолифатҳое ки сохта шудааст аз ҷониби он нафарое ки манфиат аз Тоҷикистон мебаранд, аз ҷониби ҳамонҳо идора шуда истодааст. Просто тоҷикое ки ҳаст апридил ҳамун ҳаст як круги тоҷиконе ки ба ҳамонҳо барои зиндагии хуб чи дар дохил чи дар берин розӣ шудаанд. фаҳмидем, ба ҳамун зиндагии хубе ки уода метаҳанд розӣ шудаанд ки штоби дигар мардум дар ҳолати чунин ҳолат қарор гирад. ман шояд дуруст ҷавоб додам. барномаҳои шуморо ман якчанд вақт пеш тамошо кардам. он вақт он системае ки ҳозир аз соли 2023 шумо аз сари нав ташкил кардед, он вақто патриот буд. Патриот вақте ки шумо ҳуҷҷатҳоро даромадагӣ будед ки ман он вақт шумо тамошо кардаги будам ва мухолиф омада будед, медалу педалу паспорту маспортҳои даронда будед. он вақт ман дида будам. аввал пеш ман мухолифонро просто тамошо мекардам. баъди он бо мухолифон ман занг задагӣ, суҳбат кардагӣ, он баъди он ваёе ки ман ба онҳо гуфтам ки мубориза бояд манин хел шавад, манин хел шавад, манин хел шавад. ман бисёр навистагӣ ман онҳо ман гуфтанд ки барои моҳон ин хел мумкин нест. он фақат гап мезаниму он суханҳои он гапҳое ки моҳон мегӯем, он баъзе гапҳое ки моҳон гуфтанамо мумкин не. ман он вақт дар ҳайрат мондам ки агар инҳо мубориз бошанд, ман варианте гуфтам ки хел тез мубориза дуру дароз давом накунад. онҳо амал нанамуданд, ҳоло он ки баъзе пунктҳои навистагии ман гирифта буданд. барои баромадҳои худ шумо гуфтед ки он вақтҳо ин оли низомномаю ойномаи соли 2023 набуд. он вақт шумо патриот будед. шумо гуфта будед ки вақте ки шумо ба қудрат биёед, шумо мобайни як сол ба тамоми Тоҷикистона ҳамранги Европа мекунед. и моҳонаи ҳамаи простой маълим $2000 мешавад. шумо ҳама хел гуфта будед $2000 простой маълим ойлик мегирад.
کارگران حفظ حقوق باید که همیخیل اولیک گرد. من آن گپوی شما با روزی من خودسان شدم. بله کارگران حفظ حقوق باید من شما اروپا با گشتید باید همونجا انترسون شدنتون در کار که پرستوی کارگری حفظ حقوق چند سوم اولیک میگیرد. پرستوی کارگری حفظ حقوق PPS گوییم من زبان خدا مکدی میلیتسای قطاری کوچه 2500-2700 یورو اولیک میگیرد یورو. در امریکا تا 4-5000 دلار. افسرایی که افیسرسکی ساستاف گوییم افیسرسکی ساستاف کارمند مثال مفتش کارمند پروکورور اینا از 4-5000 سودیه ها تا 10,000 یورو معاش میگیرن. لیکن اینا заводи тилло надоранд. من برای چی گفتم یگانه همین سال بود که اگر شما سیاست اهمیت دید یگانه همین سال بود که رادیو آزادی حساباتی که آید به تیلا بود پیشنهاد کرد. 30 سال پیشنهاد نکرد. 30 سال اینا 132 نفر مردم گوش دارد یگان بار پیشنهاد نمیکرد. رادیو آزادی به نمیفتن که همین قد تیلا میگیریم همین قد میفروشیم. یگانه همین سال پیشنهاد کردم. برای چی؟ برای آنکه انا همین حرکت های ما من بود که من گفتم من چند زبانو که میگم من کجایی که میشینم در کدام عرصه‌ای که میشینم بین الملل کسی که با کسی نشینم من یک سوال میتونم من میگم برای چی من 5 زواد کانی تیلا دارم برای چی من 15 گیس دارم من سوید ندارد مردم من برای چی سبب وقتی که میگید که شما با و یا خدا شما من به فروختگی غلام باری فروختگی هستم من چی باید بگم این چیزا باید مردم اوجا درک کنن تنها و اینم من میگفتم شویتزاری به تیلو میره اونم رادیو آزاد تصدیق کنن همش شویتزاری فروختگی هم تیلو را میبرن همینجا در او آیو تیلو اگر همون تیلویی که تاجیکستان استخراج میکنن سنگای قیمت بها تیلو همون در تاجیکستان ایستاده در اکسیونی رنگی دبی رنگی شویتزاریا رنگی آلمان که حتی ماشیناش در آلمان ایستاده اکسیون میفروشن وقتی که این دبی همه سیستم دارد که سیستم اقتصادیش همون منطقه آزادی اقتصادی دارد در نزد همون اکیان دارن که وجود اقیانوس دارن همونجا از تمام منطقه نفتا میبیاین در کرابلا میبیاد اول میستد همونجا اکسیون میگذارد همون اکسیون و هر یک منطقه که مردم انتخاب کردگی مثال از سوخت باشد اگر نفتی سوخت آورده ماندگی یا نفتی بدخشان آورده ماندگی نفتی شهر دوشنبه آورده ماندگی مثال میگیرید وقتی که همون آورده میشند و مردمی است میشیند همونجا به سودا پولی نقد به میفروشد پولی نقد میگیرد آبادی همون دولتش به صرف میکنند بودجه ده نمیرد و پولی نقد میشد اینا خیلی نکردگی هستند اینا چگونه کردگی اینا کاروچه همون میتیان و یا میگوید که من پول میگذارم هم شاید نمیگذارند او پول همش همون دیگه یچه که میرود دیگه اما اینا اگر تاجیکستان حتی امام علی رحمان حتی حکومتایی که امروز سری قدرت به هست تمام همین راهبر تمام سردار میلیتس دیگه انسانا اگر فقط همین کنترل کند یک میلیتیا برود که همون زواد تیلوی که کنترل کند یک امنیتی برود که همونجا پرسد یا میتوند یا نمیتوند میکشنش برای اینکه او همش دیگه آدم ها خوجاینش تاجیک نیست اینا پروسته همون اپریدیلونی پراتسین میگنن همون او گرفته میبرن او دا صاحب زمین شما ارند همه چه او دا میتید اون میبیاد لبوچ میکورد میکنن میرود شما دا یک قسمی همین کم میتید میرد همون همه خیل دولت های پیشرفته ده این چیز اجازت نیست این دولت ها کارمندای مقاماتش تمامی انساناش این چیز تحلیل بکنند اینجا با سکریتی سیستم های همون فتون که همون سیستم پارتیزانی که به طریق سکریتی هست کار میکند فعالیت میکند حتی هر یک شتات نوعیه ده همه خیلی بازه دارن
фақат роҳбараша мешиносид, дигароша не. барои ҳамон данни время аксар одамое ки ҳамин тамошо мекунанд, номошоно ман гуфтагим ки эмомалӣ раҳмон озод, барои амнияташон ман гуфтагӣ озода раҳмон монад, эмомалӣ раҳмон монад, рустами эмомалӣ монад, барои амнияти худшон монад, барои ман не, барои амнияти худшон, барои амнияти инсон бояд чанқа ҳукумат скрит истифода мебарад. инсон нест, мардум нест. ин ҳаракати мардумӣ аст. ин ҳаракат ягон чиба тааллуқ надорад. мардум нест, аз уота донотар шавад, бояд ҳушёртар шавад, зирактар шавад. хитристе ки уо истифода мебаранд, бар зидди худаш истифода барад. ана ин аст проекти мо ки шитоби мардум ҳамаш ҳушёр шавад, доно шавад ки наафтад лавушкаҳое ки мемонанд, ҳамун лавушкаҳо наафтад. тамом. барои зиндагӣ арзанда сохтан, рости гап, ҳамун тиллоҳое ки Тоҷикистон дорад, ҳамун заводое ки дорад, ҳамун барқе ки мефурӯшад Тоҷикистон, ҳамун худаш барои маоши ҳамун корманди ҳифзи ҳуқуқа то $1,000 баровардана, корманди муаллима, духтура, ҳамин басанда аст. но Эмомалӣ Раҳмон худ аз пеши худаш ҳамун маоша баланд бардошта наметонад. ягон нафаре ки дар он ҷо мебиёд баланд бардошт, барои он ки ино сагласават шудагӣ вақташ ба вақти қудрат ба омадан ба сагласават шудагӣ ки ту ана ин ба иҷозат дорӣ, ана ида иҷозат надорӣ. ин ҳамаш одамое ки медонистанд оид ба тиллаҳое ки Тоҷикистон уро ҳамаша киштанд. ҳамин 15 давлат буд, 15 давлат буд, ҳама кор мекард. Тоҷикистон ба фақат пули коғазин тоб мехӯрд. Эмомалӣ Раҳмон ҳам худаш мебурояд, мегӯяд ҳамун барномааш ба ҳай вақте ки ман омадам буҷет 0 буд. барои чӣ 0 буд? барои он ки тилло дар ҳудуди мисол Россия нигоҳ медоштанд. барои вақте ки одамое ки медонист, мардуме ки ҳамун идора мекард, роҳбаро, президентое ки медонистанд ҳамин чиза, ҳамин системаи тиллоя медонистанд ки бояд ваё рафта аз ҳамун Россия гиранд ки мо буҷетамоя бояд топтем, мо бояд аз шумо ҷудо шудем. барои ҳамин чиза надодан, ана ҳамин чизоро сар карда буданд ҷангоро, ки шитоби ҳамон одамои медонистагиро ҳамаша убрат кунанд. одамое ки намедонанд ҳамуно оварда мемонид, вай қати кор кардан осон, вай ҳоли намефаҳмад, то мефаҳмад ки садсолаҳо мегузарад, ана бихел идора мекунӣ. ҳамин хел аст. ман барномаҳои группаҳои мухолифин тамошо мекунам. онҳо фақат рӯйрост мегӯям ки мо вазифа мехоҳем, ман президент мешам, ман мери Душанбе мешам, ман фалон ҷо мешам. шумо ягона одаме ки ҳозир гуфтасид ки шумо вазифа лозим нест, дар кор нест шумо. вале ҳаракати сиёсӣ, демократӣ, озодихоҳи амн фарқ кардем ки шумо не яке аз коргарон ба сари қудрат омадан ҳамин хел ҳаёт тағйир ёфтанаш мумкин. и барномаи шумо ҳай шумо дар ҳамин чизоя ҳисоб гирифтагӣ барнома доред шумо ки он барномае ки мисол пага биромада мегӯяд ки мисол к примеру ҳифзи ҳуқуқ аскари қатори $2000 ойлик ин ҳамаша ки барои он ки мардум бояд донад, на он гапи дурӯғ, на он гапи фирефта, на он гапи хушрӯ, на он дурӯғи монанди гапи шумо он гапое ки шумо гуфтед. ман бисёр барномаҳои шумо тамошо кардам, ман бисёр чизҳои фаҳмидагӣ, ман дар он китобҳое ки шумо гуфтед ман хонда баромадам мобайни 1 сол. ҳамин шумо ҳамин хел барнома дар бораи ҳамин хел барнома чӣ гуфта метавонед? ҳамин моддаи яке ки ман ҳамин рӯз мондам, ҳамин саволи шумо ба ҷавоб ки ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. шакли идоракунии ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад. Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда барои ҳар як инсон шароити арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад мегӯяд.
برای زندگی ارزنده و شرایط خوب فراهم آوردن باید همه چی مردمی باشد. خیلی که من گفته ایستادم وقتی که کادرها از همون منطقه میشد، وقتی که همون کانهای استخراج همه چی در دست مردم است، زندگی حتما آباد می شود. وقتی که نیست این چیز نمی شود. اینا خوجایناشون دا کار میکنن. تمام اینا خوجاین دارن. خوجاینا یا تنها میگوید که شما اینا غلام کنین، اینا غلام میکنن، درش کار رفتن میگیرد. همین طور. Да. Он муҳоҷироне ки ман дар фикри худам мегуфтагиман, он муҳоҷироне ки дар муҳоҷират медиён, Россия, Европа, ман муҳоҷират мургаштагиман медонам. вақте ки одам Россия мерафтаги шаҳар ҳам мегӯяд як $500-600 дар кор Россия равам. лекин он муҳоҷироне ки дар Европа гаштиянд, Европа ба $500 бисёр муҳоҷирони мо дар Европа ҳастанд. оё онҳо барои муҳоҷират рафтанд, барои кор, барои зиндагӣ? лекин агар ман мехостам муҳоҷират равам, якум аст ин ки ман Европа намерам, барои он ки ман забонро намедонам. якум аст ки забонро намедонам, значит ман унҷа гап зада наметавонам. ман фақат Россия омада метавонам русӣ гап мезанам. и $4000-5000 расход карда Европа пул ёфта наметавонам. ман дар бораи анамин масъала шумо чизе мегӯед? ман бисёр фактор рақамҳоро медонам. бисёр شما اول فکری خودتان گویید، بعد من فکرمو گویم. من اول شما فکرتان گویید، من فکرمو میگم. اون شخصانی که در اروپا وجود دارند و گویا که آنها مهاجرت رفتند و مهاجرت مهنتی، من به این باوری ندارم. مهاجر نه، و مخالف هستند که بسیاری آدم‌ها مخالف. اون مهاجرت مهنتی هست. مهاجرت مهنتی هست، مهاجری سیاسی هست، مهاجری دینی هست، مهاجری از روی چی همون رستش هست، مهاجر هست از روی کی همون ایدئولوژی که اون مثال زن و مثال مردم همه خیلی چیزا که همه خیلی هست. شما کدامش گفته ایستاده اید؟ من اون شخصان گفتم که هم مخالفان این اصلان آدمانی کمو مهاجرت مهنتی. مهاجر مهنتی گفته رفتگی آدمو. مهاجر مهنتی ایجاده یکمش این که همون پریگلاسیتلنی دعوت میکنن، بعد میبیاید مهاجری مهنتی در این دولت ها. آدمایی که اکثر آمدن و همینجا به جابجا شدن و بعد همه خیلی پریگلاسیتلنی روی کرده، خیشوی اولادای خودشون آورده ایجاده با مهاجرت این اولادای اینها اینا پروسه запасной вариант اونجا با آدم شخصان خودشون گوشه کرده. من این رو میدونم و اون как مخالفین политические убежища. چه گفتید شما؟ چه گفتید؟ اولادای خودی همینا. خیش خودی همون آدمایی که در همون هستن. زینو تقویو اندایو خدا بچه‌یو نیویره‌یو پیویره همش همونجا با. запасной вариант اونجا ببرو. آیا запасной вариант من نمیدونم. من میدونم. من بیشترش بعضی من خودنده من بعدو شخصان و من شما میگم. چه запасной вариант؟ запасной аэродром, а? Да. یکی که از یگان کورس سالی 92 برای همه اینا مخالفای حقیقی تشکیل شد. مخالفه که نوابسته از یگان کس هستم.
من یگون کس پچینات نمیکنم. من وقت یگون کس پچینات کاری نیستم. من تنها وقتی که هستی من آزاد آفرید، وقتی قانون اساسی کشوری من آزادی رو پیشنهاد میکند، من در اساس همون عمل میکنم. قانون های بین المللی که هست قانون های داخلی، هست قانون های بین المللی. وقتی که قانون داخلی نرمش اجرا نشد، میتواند انسان همچون انسان قانون بین المللی را به خود قانون کرده در اساس قانون بین المللی برآمد کند گپ زند. انمی استرکتوری که من تشکیل کردگی حرکت سیاسی مردمی دموکراتی تاجیکستان، اما در اساس قانون های داخلی جمهوری تاجیکستان و قانون های بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است عمل میکند، حرکت میکند. نظامنامه شما خیلی پرینسیپ شما خیلی من از نزدیک پروسه سکرت خودم من از نزدیک میدونم. نزد شما آدمو زنگ زدن، من در بعضی شخصان هستن که من روحی کردم همون طرف میرم، گفتم من گفتم همونجا براو، انمون براو، انمون آدم براو، انمون با ابرشت سکون و یا از دیگه اروپا دیگه طرف شما با ابرشت سکرن. در شما گفتید که من با پول لازم نیست برای اون که اون کاغذی که پناهندگی یا ایتسه میدولست اما اصلا بلست دیگه گروپ ها به 3000 4000 یورو دادن در کار و کاغذ گرفتن در کار. من نمیفهمم. یعنی شما در شما گفتگی من پول در کار نگفتید. شما من سنجش گذروندی. سنجیدم شما زنگ زدن، 3-4 آدم زنگ زدن. من میدونم اینا پروسه برای من سنجش گذروندم شما. برای همین من خیلی خوشنودم که شما همین خیلی شخصی با وجدان وطن دوست برای مردم، برای زندگی مردم به این راهی وای برآمدید. در آینده شما من موفقیت میخواهم، اومدی کار میخواهم. بله دشواری هایی که شما بر اصد خود گذراندید دیدوسید، برای مردم خود حرکت کردوسید. با شما موفقیت میخواهم، بخت و سعادت میخواهم. در آینده من اعضای گروپ شما میشم، همچون سیاستی حرکتی سیاسی آزادی خواهی شما با اعضا میشم و شما اومد در ما برای مردم همه کشادگی است. هر یک فعال قشر جامعه که سخن آزاد گفتن دارد برآمد کند باید، برای آنکه بسیار آزاد اندیشه بود. رنگی که دلیر امام علی، رنگی که عبدالله غربتی، رنگی که دیگه ژورنالیستان عبدالستار پیر محمد زاده، آدمایی که آید به آزادی گپ زدن و از دیگر مناطق بودن و جبردیده چونین اسکوستوینی همون پول ها شدن، بازی های سیاسی شدن. برای همین پونکتی 3.12 همینه سازمان ملل متحد برای همون تصدیق کردگی که 15 کاتگوری همون آدم هست که 15 قشر همونا باید همش همین چی با دخل داشته باشد ده. نپریمر تاجیکشه خونم، روسیشه خونم شما ده که همون مقدره اگر خواهید من شما میخوانم حاضر همین участники همین площадкаи ما که ها شده میتواند همین 3.12 پونکتی که دارد آیین‌نامه ما اشتراکچیانی دیسکوسیونی حرکت مردمی سیاسی مذکور میتوانند سیاستمداران حتی از داخل کشور، عالمان، خادمان دولتی، جامعه شهروندی، حقوقشناسان، روزنامه‌نگاران، شخصیت‌های دینی، تاجران، راهبران جنبش‌های سیاسی مخالف، حتی راهبراشون اشتراک کرده میتونن. اعضای این گونه جنبش‌های مخالف، نیروهای مخالفی که مردمی که به یگان حزب تعلق ندارند، حتی بی‌طرف هستند، پروست ایدئولوژی دموکرات دارند و مردم عادی فهمیدین اشتراک کرده میدونن. انا همین نفرها اساس
голоси бисёр доранд инҷа. ҳатто ҳукумата ҷонибаш буромада ҳамҷа буд ки ҳукумата таъриф кунад, ман ягон чӣ надорам, ман просто фикри хидма ҳозир шумода гуфтум, шумо савол додемада, ман фикри хидма гуфтум, лекин ӯ буромада ҳукумата ҳатто таъриф кунад, ман ягон чӣ намегӯм. ман просто савол метавонам дар асоси қонун, дар асоси конститутсия, дар асосе ки қонунҳои байналмилалӣ ҳаст, дар асоси ҳамон савол метавонем. агар мардум савол тиҳад, инҷа дискуссиони площадкае, дискуссиони площадкае ки тамоми проблемаҳои ҷойдоштаи ҳал каранда кор, на балки аз проблема сохтанда кор, на балки пушти баъзе корҳое кофтан дар кор, баъзе корҳое ки шуд гузашт, шуд, шояд сиёсатмадорои мо, шояд баъзе одамое ки ҳаст дар майдони сиёсӣ таҷрибаи сиёсии баланд надоштанд, аз ҳамин ҳисоб хатогиҳо шуд. ҳама тоҷик ҳастем, шояд ҳамакаса мо ҳамин проблемаи ҳал кунем, зеро ки проблемаи моро ҳал карда мешавад. И байни тоҷикистон аст, тоҷикистонӣ аст, ва дар як хона ки як проблема сар мезанад, мо ҳамуна ҳал карда мешавад бо як шиштан. барои ҳамин ана ҳамин площадкаи кушодагӣ ҳастанд ки шитоби мардум донад, фаҳмад. ҳамин як одами дигар даромадагӣ агар иҷозат бошад ҳамонам боло бурорем. салом алайкум. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Salom alaykum aka. O'z meni go'sh mekined? Bale hast. O'zim do'ram. Man imroza mavzuye ki shuma guzoshtед, dar in bobat mekhostam kamtar bo shuma suhbat kunam. Mayli. Pesh az on ki suhbati площадки худатон аст. озодона чӣ фикре дорен, ҳатто ҳукумата таъриф мекунен, ҳар касе ки таъриф мекунен, касера тарафаш ҳастен, мо ягон зид нестем, ягон саволи таҳқирӣ намезанем, барои он ки оинномаи мо ҳама чиз инҷа дискуссияе ки якҷо ҳамаи проблемаи ришад каранд. ҳам фикру ақидатонро гап занеда. мо не инҷо ман бо он мақсад ворид нашудам ки бо шумо ягон таҳқир кунаму ягон чӣ кунам. ман мехостам фақат суҳбат кунам дар мавзӯи имрӯзаи шумо оиди моддаи аввали сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ки чӣ хел ки шумо инҷо фаҳмонда додед. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати ягона, дунявӣ ва чӣ хел ки лабай ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона мебошад. ман дар ҳамин моддаи аввали ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳамин чӣ хеле ки дар боло гуфтем, ман дар ҳамин ҷо якчанд дар асоси агар чӣ гирем, агар дар асоси ҳаёти воқеии ҳозирии ҷумҳурии Тоҷикистон гирем, якчанд камбудиҳоро гӯем ҳам мешавад, мебинам ки дар ин модда якчанд камбудиҳо ҳақиқатан мавҷуд аст. мо мегӯем ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби истиқлол аст. бале, ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби истиқлол аст. ин чӣ хел ки мебахшед як калимаи русия ман истифода мебарам, формални ҳаст ки соҳиби истиқлол аст. яке мо ҳамон соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистона гӯем дар ҳаёт намебинем. барои чӣ? барои он ки мо аз якчанд давлатҳо чӣ ҳастем, вобаста ҳастем. дуюмаш, ҷумҳурии Тоҷикистон ҷумҳурии мисол дунявӣ ба он маъное ки бо русӣ чӣ мешавад акнун, як амина ман фаҳмонда наметавонам шумода, ҳамин хелам ки нест. барои чӣ? барои он ки
مادامی که دولت دنیوی باشه دیگه در اونجا کلمه منمی چخل که شما گفتی ساده دموکراتیا معنی پورش قطعی معنی تامش قطعی باید اونجا چی کند حکم فرما باشد لیکن یکم خیلی دموکراتی ما در تویستان نمیبینیم اونجا من میخواستم از ماده دوی همین سرقانون نیز گویم که برابر حقوقی انسان و دیگر مسائل در این مسائل تماما یک قانون‌های هست قانون‌های عمل میکند در تاجیکستان که ضد این ماده کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان است. مثلا گیریم قانون درباره پیشوای ملت و اساسگذاری صلح و وحدت. آیا میدونید که شما همین قانونی که در تاجیکستان قبول شده است ضد خودی سرقانون جمهوری تاجیکستان است و میخواستم در این باره فکری شما و فکری این برادری که فعال جامعه نامشون نوشتگیان فکری همون آدم رو در همین باره فهمم که قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت و پیشوای ملت این ضد نه تنها سرقانون جمهوری تاجیکستان بلکه قانونی چخیلی که شما در بالا ذکر کردید قانون‌های بین المللی نیز هست. برای چی؟ برای آنکه مادامی که همه در جمهوری تاجیکستان اگر در نزد قانون برابر باشد چرا با قانون درباره پیشوای ملت رو در ماده 5 همون قانون گفته می شود که از سال 92 تا آخری عمرش وی رو مثلا دستگیر کردن مثال منزلی وی رو گویم تفتیش کردن درباره حساب‌های بانکی و یگان خیلی معلومات گرفتن این چیز همش ضد قانون است. مگر پیشوای ملت شهروند ملت نیست؟ قطعاً من است. مگر پیشوای ملت شهروند جمهوری تاجیکستان نیست؟ شهروند. در همین باره من فکری شما و فکری اون آدمی که فعال جامعه نویسندگی است اینجا یک برادر هم فکری هر دوی شما من شخصا فکری هر دوی شما من فهمیدم. شخصا حرکتی که ما ساختگی هستیم در تمام چی کنگرس امریکا پیشنهاد شدگی چی یوروپارلمنت تصدیق کردگی حرکتی ما پیشنهاد کردگی حجتای ما را ما رقم‌ها داریم رجیستراسیون نامری سازمان ملل متحد داریم. من اگر شما کنستیتوسیون دونید تا ماده 47 اینا من یکم کاغذ نمیبینم تا ماده 47 که هست یکم با اوید اساسی ساختاری کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است دوم با اوید به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند است تصدیق میکنم بعدا سر میشد بعد ماده 47 سوم باب ده گذاریم گر همون وکالت‌های پیشوای ملت همین چیزا هست ما آن همون اوید به اونجا کلمه پرزیدنت هست قسما انا اونجا اوشا تصدیق میکنیم نه آن چیزی که بسیار چیزا هست ما تصدیق نمیکنیم اونجا اوید بس بعد میشود اوید به مجلس عالی اوید به چی ولایتی مختاری کوهستانی بدخشان سود بعد پروکراتور هم خیلی میرود نه قسما آن چیزی که اوجا هست ما بسیارش تصدیق نداریم انا اوید انا با بسیارش تصدیق نداریم تصدیق نمیکنیم کلمه هایی که هست اونجا تصدیق میکنیم مثل کلمه پرزیدنت هست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است من با هیچ خیلی تصدیق نمیکنم نپریمیر یک کلمه پرزیدنت و قسمان میشه توش تو که او قانون در باره پیشوای ملت طبق نرم های دموکراتی بین المللی که تاجیکستان اعضای آن است و اعتراف نموده کنونسیون امضا کرده است و همش مخالفت میکنه
و قانون تنها در داخل دولت عمل میکند. امام علی رحمان وقتی که در دیگه دولت ها سفر میکند و یا همچون وقتی که برآمد کند منبر سازمان ملل متحد با نمیگن که پیشوای ملت تاجیکان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در منبر برو، نه میگن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منبر برو میگن. انا این فرقیت است، این خیترستی حیله سیاسی است، فهمیدین؟ و قانون داخل علیش میکنی شهروندو دا علیش میکنی بین المللی به تو دموکرات تیپ میستی، تیپ همون پرزیدنت همچین چی میشی تو. اگر نکی امام علی رحمان اگر وقتی که بگود که اورا تو اینا میدان دا برو سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میگه، همین نوستی نپریمر چی را بینن روسیه بینن، نوستی نمیدونم دولت‌های همسایه کشور سفر کند بینن، همونجا میگه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لیدر ناتسی اینا می همش پدرودیا امریکا رواد میگه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فسیا برای آنکه او دولت ها انا میخوای قبول کردگی اینا تنها در داخل اینا توب میتین، هم داخل دا توب میتین. وقتی که همه کس یک جا هستن، همه کس از یک جا هستن لبای خیالیش میکنن. برای یعنی من فکری این فکری شخصی من بود، فکری دیگر نفر را اینو عرصه بین المللی به امام علی رحمان همچون پیشوای ملت پرزیدنت انمی هم تیتولایی که دارد انا وقتی دعوت نمیکنن عرصه بین المللی سازمان ملل متحد با سازمان ملل متحد با اونم به نزدیکی کاپ شد چیزی شد 27 اوید به اکولوژیا انا اونجا هم بینن انگلیسی چیها کتی بی بی سی یا سی ان ان امریکا کتی نیسی نیویورک تلکانال کتی اونجا میگه پرزیدنت ریپابلیک آف تاجیکستان میگه، نمیگه که اون لیدر، نه خیلی کلمه نیست، این پرو تنها در داخل میگه، تنها در داخل. تمام این خیتریست است، خیتریستی سیاسی است. این فکری شخصی من بود. دیگرها چی میگود من لیشنه همه خیلی میفهمم. من همچون میدونم که تاجیکستان حتی در عرصه بین المللی و اوندا سازمان ملل متحد با تاجیکستان، من شما را میگم که کسی که گوش میکنه انمالینگی سویت یونیون میگه، انا این کلمه اگر شنیده باشین بسیار آدمایی که میده کار میکنن میدونن این کلمه. یکی از دولت‌هایی که سابق شوروی گفته دعوت میکنن голос определённый голоси мустақили демократӣ ҳатто ӯ чикарагӣ нест, соҳиб шудагӣ нест. барои демократ расидан бояд мерасем ҳама хуб мешавад. шояд фикри ман ҳам хел аст, моям дар як давраи гузариш қарор дорем, шояд таҷриба надошт сиёсатмадорои мо ҳамаш хуб мешавад. шояд барои ҳамин хел площадка ташкил шудагӣ фикраша мардум эълон кунанд, баён кунанд. ин фикри ман буд. касе ки ҳаст суҳбат кунем. бародар, ман мехостам дар бораи он чӣ кунам аз шумо савол ба амал биёрам ки чӣ хел мешавад бо шумо ба тамос баром барои аъзо шудан ба ин гурӯҳи шумо. рақами телефони мо ҳаст, ҳамун чида медуроен, ҳамин канали мода ҳаст, рақами телефони ман мебуроен суҳбат, ҳамин каналда ҳаст, анҷо меёвен шумо. ман чанд ҷода навистагим, ё поини ҳамин комментарияда вақте ки ҳамин видео тамом шуд нависем ки телефонотон роӣ кунем, мо менависем, суҳбат мекунем. ин ҳаракати мардумӣ аст. кадом вақте ки ҳатто тарафи ҳукумат бошад ки намедонам касе хоҳад бурод اینجا به دشنام نمیدونم نمیگوییم که وای این خیل است، این خیل است. ما باید حل کنیم. مردم جبر دیده ایستاده است اینجا، مردم عادی، چی در زندان چی در انم اروپا مهاجرت نمیدونم گریزه، فقط مردم عادی است. او راهبرا همونجا هم خورده گشتگی، این طرفش هم خورده رفتیستن. یگان پرابلمشون نیست. درست برادر، من اینجا یک چیه من اینجا برای شما گفتنیم که
ҳар рӯзе ки мегузарад, рӯз не, ҳар соат, ҳар дақиқае ки мегузарад, ин албатта вақт рафта истааст. Чӣ хел ки як масал ҳаст ки вақт ин нақд аст. барои ҳамин як сайт ҳаст, агар чӣ бошад, агар як бор дароед, барои чӣ бисёр ҳам аҷоиб аст, дароед як бор назар кунед. номи сайт гравитатсия ҳаст. унҷа дар бораи мисол экономика, дар бораи сиёсат, дар бораи ҳама соҳаҳои яъни зиндагии давлатҳои дунё унҷа маълумотҳо ҳаст ва чӣ мекунанд, муқоиса мекунанд кадом давлат дар кадом соҳааш ҷойи чандум меистад. ин ба фикрам ин сайти, агар хато накунам, ин сайти ООН ҳаст. созмони чӣ меган, SMM, созмони милали муттаҳид аст. дар ҳамон ҷо ман дидам ки дар як сол ҳозир Тоҷикистон 8 тонна тилло чӣ карда истааст, чӣ мекунад, коркард мекунад. ин ба ғайр аз ин тилло, значит маълумоти шумо гирифта, ба ғайр аз ин ҳамхел гравитатсия, номи сайт гравитатсия, нависед интернета меброя ҳамҷа. ман навистам гравитатсия нарӯзма русӣ. Гравитация русӣ нависедам меброд, gravitation англиси қити нависедам меброд. баъд ҳамунҷа бисёр соҳаҳо да, на танҳо ин соҳаи истихроҷи тилло, балки соҳаи сангҳои қиматбаҳо, дигар канданиҳои фоиданоке ки ҳозир дориму бисёр ҳам инҷа хитоиҳо бо мо ҳамкорӣ доранд. ҳамин ба нафъи миллат, ба нафъи буҷаи давлати Тоҷикистон, ман ба шумо гуфтаниям ки каме аз ҳамин маблағҳо ба буҷет омада ба роҳи чӣ хел ки мегӯянд, ба роҳи легални ба буҷет омада истааст. барои ҳамин ҳар як соат, ҳар як дақиқа, ҳар як ҳамин сония гӯем ҳам мешавад, ин корҳоя, ин чиҳоя ба бисёртар ба ҳамин хел барномаҳо ташкил кардан дар кор, бисёртар халқро огоҳ кардан дар кор, бисёртар халқ аз ин чиз огоҳ бошад, халқ бедор бошад ва коре кунем ки ин чиро мо бояд аз байн барем, чунки дигар вай надорем. дигар роҳу шумо ана ҳамин ҳолат барои амнияти худтон нишон надода. шумо ман қати алоқа мебироед, маслиҳат мекунем. шумо ки ҳамихе идеяҳо доред, фаҳмидед, идеяҳо инҷо ба экран мисол например як чизе мемонем, фридом ё ягон чия мемонем, шумо гап задан мегирен идеяҳои худтон нишон надода. штоби идеяҳое ки ҳама проблемаи решат кардан дар кор, где скрывается вот это все проблема. фаҳмидед на шумо? ҳамин чӣ ба мардум бародар, бале ман мефаҳмам. чӣ ба мардум нобоварӣ ба қарор дорад, чӣ ба мардум каран ҳамин хел кор барои идора кардан. не ки мо бояд бас кунем ҳамин чизо ҳамаша. дуруст. пеш ҳозир мисол ман шумо да гуфтаниём акаи Иззатло, амин дар Тоҷикистон ҳукумат асосан дар дасти як оила аст. инҷа ҳукумат нестай ки мисол инҷа сарвазир роли худаша иҷро кунад, як вазири дигар роли худаша иҷро кунад, ягон кас ягон рола иҷро намекунад. ина мо аз куҷо пай бурдан метавонем? аз он ҷо пай мебарем ки дар Тоҷикистон ҳар рӯз мехонем дар расонаҳо, мебинем дар дигар ҷо, ҳама ягон шикояте ки доранд ба номи президент менависанд. ин проблема метавонад раиси ҳамон шаҳр, раиси ҳамон ноҳия дар ҳамон ҷой ҳал кунад. раиси ҷамоат ин чиза метавонад ҳал кунад, раиси шаҳр ин чиза метавонад ҳал кунад, раиси вилоят метавонад ин чиза ҳал кунад.
لیکن همه می نویسند با بولو با پرزیدنت. این خیلی نیست که زینه به زینه این کارو حل شود. برای چی؟ برای اونکه اوج خلق میدوند که همون بولو چیزی که میخواهد در جای ها در حکومت ها همون چیز میشود. این خیلی نباید باشد. این خیلی نباید باشد. ما اول باید بریم رئیس جماعت که حل کرده نتونست، بعد بریم رئیس شهر مثال یا رئیس نوحیه، بعد او حل کرده نمیتواند رئیس ولایت حل میکند. اینستانسیا گفتگی یک گپ است. په اینستانسیا نیکی خیلی که سرازو همه مسئله چی حل کنه؟ پریزیدنت حل کنه. نه من اینجا مثال آوردم برادر. خیلی پرابلمایی که حاضر حل کرده ایستند همه می‌نویسند با پریزیدنت. برای همین اینجا یک کار هست برادر. اینجا خلق بیدار کردن در کار، خلق حاضر سیشکم سخت سیشکم بسیار ترسوندگی‌اند. همین ترس از چی خلق بردن در کار. خلق باید اینقدر به سیاست نزدیک باشد. خیلی که خودی پریزیدنت در کدام برآمدش گفته بود که روید نمازتون خونید، روید کارتون کنید و به سیاست و کارهای دولتداری دخلدار نباشید. اگر دخلدار شوید، اگر وفق قانون دخالت کنید، اگر وفق قانون جواب میدید. میبخشید انمو قانون کدام قانون؟ کدام قانون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است که وقتی که شهروندی جمهوری با سیاست همون جمهوری دخالت کرد، او باید موافق کدام قانون نونوشته باید جواب دهد. همون قانون کدام قانون کی همینه جواب میدهد؟ ما همین سوال یک первый при до میگن که при первой возможности ما میخوام возможность میخوام امکانیتم شود که من پرزیدنت خیلی صحبت کنم. یکم سوالی من میشود همین سوال که کدام قانون است و کدام بابشته کدام مودش اومده که شهروند نباید سیاست در کارهای دولتداری در دخالت کند. وقتی که شهروند در انتخابات اشتراک میکند، این مگر چی نیست؟ کارهای سیاسی، معرکه سیاسی اشتراک کردن، کارهای دولتداری در دخالت کردن نیست. وقتی که پرزیدنت انتخاب میکند، کی انتخاب میکند؟ شهروند انتخاب میکند. کدام قانون زپریشت میکند این کارا؟ یگان چیز زپریشت همین برای همین هم کنسول جمهوری تاجیکستان هر یک کس حقی اشتراک در سیاست را دارد. لیکن برای همین اکایزتو من گفتنیم که این کارهای تیزتر تشکیل کردن در کار، بسیارتر تشکیل کردن در کار وقت نقد است. ما باید از پی بعد از بردن جمعیه بعد از مردم یک جمعیه، یک حکومتی مردم سالار، یک حکومتی دموکراتی با معنای تومش باید ما تشکیل کنیم. اگر نه ما همه اون چیزی که در جمهوری تاجیکستان کندنی های فایدناک و تیلای و اون بایگری هایی که داریم دست میتیم. پگاه برای ما بسیار هم این برای حکومت آینده تاجیکستان قریب 4 میلیارد دانو قرضی که حاضر این چی گرفتگی است، رحمان گرفتگی است. بالای اینده با قرضی حالی 4 میلیارد داریم ما که هر یک 10 میلیون شهروندی تاجیکستان را تقسیم کنیم. اگر هر یک شهروندی تاجیکستان الکی از روزی که تولد می شود او $400 ایکیم کدام خیتوی ایکیم کدام بانکی صندوق پول ایکیم کجا اوجه $400 قرضدار است. ما این کارهای تیزتر تشکیل کرده، این خیلی برنامه تیزتر تشکیل کرده. این کاره همش استاپ و هست که یک کلمه استاپ کردن ما در کار. استاپ شما پیشنهاد ما با اکا شما ما در اونجا نویسین، ما میبرویم، من صحبت میکنم که شما من نظامنامه روی میکنم، شما در خانه بعد شناس شوید برای خودتان همون 3-12 پونتش همون خیلی آدمایی که اکتیوی هستن چیز پیشنهاد میکنین. این میدانی مردمی است. من گفتگی
اگر بگوین که 24 ساعت گیران کن، من 24 ساعت گیران میمونم که صحبت میکنم. من پروست همین روی یکم خوش میکنم آدمایی که صحبت میکنن شما همه خیلی سیستم هست که شتابی این خیلی جایی که دیگه میدان نیست. اینجا مردم باید چکنند. مردم برای مردم شدگی، حرکت مردمی. این حرکت تنها با مردم تعلق دارد. پاک демократ чист, прямая демократия ки власть принадлежит народу, не народ принадлежит властителям. Она мехе система аст. барои ҳамин бале бояд ҳамин хел бошад. 24 соат агар бихоҳем ку 24 соат намехе гирён мекунем. фақат таҳқир накунен одамое ки тамошо дорен. Freedom Mention Tajikistan нависен. تحقیر کردن شما کتی یگان چیز ریشه‌ای نمیشه. برادرها، خواهرها تنها فریدوم منشن تاجیکستان نویسین. تمام برادر زریت الادا. سلامت باشید برادر. با شما برای کار البته من با شما با تماس میبرم و البته با شما من یک در علاقه میشم. این مسئله رو میبینیم برادر. در امان خدا باشه. شما یک آدم دیگه در آمده است همجا که چی میگم میکروفون تا گیران کن سیاستمدار میکروفونت خاموش سیاستمدار خبر آمد دیگه خواه با چی سوالو دارید؟ با عزتالله جان من یک مسئله میبرسته که یک 3-4 سال بود من حج میرفتگی من هیچ نه که من همین تردد سفر حج کردم برای اون که برای حج رفتن این ایزبرانی آدمو میرد. چه ایزبرانی آدمو؟ ایزبرانی آدمو میرد برای اون که من حاضر میرم مگر اون نرخویی که برآورده ایستادن حاضر 3-4 فیرما کردن اسم بری این خیل میگد اسم بری این خیل میگد امنیت شیشتا گرفتگی یکون بهانه میوود کروچه یک عجایب حادثه ها شده اینطور شد چند کسایی که داد کردن لازه لیکن آدمو گره رفتوست من نمیدونم چه خیل میرد منم پیشوی ملت نیویرست کشه کلاس میگه هم یک اپرساس کنم منم یک حج برم اوزی حج به همون پیشوی ملت امام رحمان نبیرش روی کلاس دام؟ اسماعیل جان من گفتم که اسماعیل جان با وای کن تکلیف کن وای کن اسماعیل جان حاضر روی میکنه توی بیسم خیلی که گوش کریسه باشد اسماعیل جان دروغ نمیدونم من همین اپرساس کنم مکته فکر کردم شما برای چی اجازت نمیتین رفتند؟ کی اجازت نمیتین؟ کمیته دین؟ کمیته دین میرد گپ میزند یک بهانه میاد میگوید امنیت این خیلی گفته ایستاده است ما مقصد پول سینمات کند من نمیدونم امنیت این یا نیست اونجا امنیت به اینجا به این نگذاشت و این نگذاشت این خیلی نشد اون نشد حالا پول و پولی یک جور نشان دادگی با میگوید که من با $1000 این بدادن نکو و بدادن نکو نو کلاشی tam یه حج میشد بازار وقت اونجا حج بازار این کلاشی یکون اون اقتصادی یکون کارخانه یکون و یا نمونده است که یکون جوبا یکون به همونو کار حل شود مردمی عادی من نمیفهمم که برای چی برای همین اون برادری که عبدالله خیلی سخنهای بسیار شروع گفت بسیارتر همه خیلی برنامه های کردن در کار من با شما به تماس میبرم با یک سه مسئله چی فکره شد ما همه وقت همین هر یک
قشری جامعه حتی جانبی حکومت هر کسی که هست میتوند علاقه دا برود گفت که من گپ میزنم فکرش بیان کنند ما یگان چی سوال هم نمیتیم من اگر خواهد من سوال میتیم اگر گفت که من به سوال نتی بچه ما سوال هم نمیدیم پروست اگر وقتی که همون اوید با ایروی کنستیتوسیا مثال اگر یگان سوال تیم میتیم نو تحقیر برای یگان کس نیست اکثر آدمایی که چت دمیشینین بیننده ها و چی جانبی حکومت هستین چی آدمایی که در طرف همون حزب و حرکت های حکومت هستین دشنام نکنین همه تاجیک است عیب است در تمام ثبتایی که ویدیو هست در تمام جا اگر تماشا کنین اگر فقط همین دشنام فقط حقارت فقط همین نمیدونم دیگر چی این چیزا باید بس باشد باید یک اروبینی دیپلماتیا پروستا برود هر کس صحبت کند فکرش گفت کسی که از حکومت دفاع میکند برود آشکار گپ زن گویی که خطا گپ زدی حتی ما را بگو که همجاش کورکم و کورا میکنیم این پرابلمه که پرابلمه حل کردن در کار پرابلمه من کرگی نیستم پدری من نه یگان هیزده بود یگان کس کرگی نیسته پرابلمه همه آدمایی که برای خودشون زندگی ساختگیان همونو کرگی هستن برای همین دشنام نکنیم برادر یگان کس دشنام نکنیم فریدم منشن تاجیکستان انسانایی که شما هستن آدمایی که آزادی خواه همون حرکتی مودا پسی پشتی پرده ده هستن خطونا نشان نمیتین پارتیزان ها شما فقط فریدم منشن تاجیکستان برای امنیت نگاه کردن اکانت رستم امامعلی رحمان همون آدمایی که هستن همون آدما با میکنی فریدم منشن تاجیکستان فکرت یگان وقت دیگه جا نبر کسی میدارد مینویسد فکرت دیگه جا میبرد وای نتیجه نمیبیارد وای برای توی فکرت دیگه جا بردن منیپولاچیا کردن میدارد دیگه یگان مقصد رو نمیدارد وقتی که تو همه شما فریدم منشن تاجیکستان مینویسی حتما به مقصد میرسی حتما این گارانتی روانی کلمه این دنیای هایکو کلمه فریدم منشن امریکا بود امریکا بریتانیا آزاد کرده بود فریدم منشن ایندیا بود ایندیا به رولوسیون آورده بود فریدم منشن ایران بود فریدم منشن دوچلاند بود فریدم منشن هم فریدم منشن کلمه شما رو آزاد میکنه تمام دیگه اگه چی ننویس دشنام فکرت سچن دیگه چی میبری فریدم منشن تاجیکستان نویس تمام کامنتاریایی که همین ویدیو میشد فقط فریدم منشن تاجیکستان نویس دیگه یگان چی ننویس درون همون کلمه منشن ده همه پرابلم میداره لبای انسان تاجیکستان اهمیت نداره فریدم منشن значит آدما در زندان قرار دارن میخواند تاجیکستان فهمیدین روسی ننویس انگلیسی نویس فریدم منشن تاجیکستان مینویسی وقتی که اون میدارد میخواند انتریسوات میکند امریکانس اروپایی دولت‌های ابرقدرت خیتایی همش انتریسوات میکند پالیتیکاش بعد ویا هایکو میدوند اینترس معلومات میگیرد اویدی تاجیکستان بعد اوجه وقتی که معلومات گرفت اینو یا دو گوارشون به بسیارش به امضا نمیکند همکاری نمیکند برای اینا بعدا اینا ایزالیت سبکی قرار میگیرن اتوماتیک که میبرن مردم هایکو پرابلمش ریشان میکنن برای همین هایکو تنها کلمه فریدم منشن هر یک کدوم شما ده همین ما یگان این کلمه نمیدونم یگان جا نوشته بشه که این جنایت است این کلمه نیست که یگان جا نوشته باشد که یگان قانون داخلی بین المللی بنوشته باشد که فریدم منشن تاجیکستان این جنایت است این جنایت نیست این کلمه که آزاد میکنه همین مردم آزاد میکنه تمام اینا همه میدونن برای همین اینا نمیخواد که همین کلمه ها پیدا شود برای همین کامنتاری ها با یگان چی ننویسین نمیدونم امامعلی رحمان رو تحقیر نکنین همون هم تاجیک است همین کلمه خودش معناش مضمونش تمامی چی را میشکنه خودت آدم بسواد این چیزا میفهمد آدمای نپریمیر سواد نداشتگی نمیفهمد نه شما را فهمه که فریدم منشن تاجیکستان سه کلمه گپ سه تا جمله یا بار نویسه میمونی کپی میکنی پس نویسته میگیری برای همین اینجا نمی نویسن مثال هرچی می نویسن که تو به شما جاناتون برورن پس نویسن نپریمیر امامعلی رحمان رو تعریف میکنن ما گفتگیم حتی میدانی ما برو تعریف کنن ما یگان چی نمیگویم یگان دشنام حقارت یگان چی نمیکنیم از پیشروی های تاجیکستان بلاگر و
ҳуқуқшиносо журналистое ки дохилда ҳастанд ҳизбу ҳаракатҳои представителош буро гап занад ман гап намезанам худаш ҳатти якта дига одамша ёвад аҳмун дохили ҳукумат ду кас буро дискуссия кунад пешравиҳоша нишон диҳад ҳар чизе ки ҳаст ҳамун корро бикунем мо ягон кас ба ягон вақт чӣ надорем ман ҳадари ман намедонам ҳизбу ҳаракат да набуд нон хӯрдагиш не моддари ман ҳизбу ҳаракат бабуд нон хӯрдагиш не ҳамине одамое ки нон хӯрдагӣ о метарсанд мо наметарсем буроем фикротонро баён кунем проблемае ҳал кунем проблеме ки создават кардагем искусственно анон проблемае ҳал кунем барои ҳамин амаки шумо бо ягон гап доред не раҳмати калон омади кор саломатӣ мехоҳам ба шумо бо ба тамос мебурам ва занг мезанам баъзи масъалаҳо хай гап мезанем сухан мезанем раҳмат омади кор майли раҳмат мардум хай намхе аму одам ки суҳбат карданда мо канала кушодем танҳо фридом меншен нависен ҳар касе ки ҳатто аз кадом чӣ ҳаст агар касе ҳамин одамое ки шиштагӣ суҳбат карданӣ ҳастен дар оин хитон мо савол наметавонам оиди ҳамин хитон як оиди мавзӯъ медонен моддаи яки конститутсия фақат дар асоси қонунҳо таҳлил мекунем фаҳмидем қонунҳои конститутсионӣ айрӯи конститутсия намебуроем қонуни конститутсияи худишта истифода мебарем инҷа ягон чӣ нест агар ин одам гап занад сиёсатмадор чизе гап занад мо гӯш мекунем салом алейкум ака микрофонтонро кушоен ака микрофонтон маҳкам салом алейкум салом алейкум ака шумо умедворам чӣ фикротон бошад фикротон ина марҳамат худтон гӯен 1 соат гап мезанем 2 соат гап мезанем майдони мардум майдони чӣ ҳукуматдоро майдони чӣ лидеро майдони мардум суҳбат кунем на маълум аст мавзӯъ вале акай иззатулло ман ба шумо суол доштам яъне ақидаву фикри назарияи шуморо фаҳмиданӣ будам нисбати плюрализми сиёсӣ камтар назари худтонро мефаҳмонден ака ҳамун чида плюрализми сиёсӣ навистагӣ ҳаст оинномаи мо навистагӣ ҳаст фаҳмидем чида на яъне шахсан шумо тарафдорен ё тарафдор нестен ба плюрализми сиёсӣ барои чӣ тарафдор нестем тарафдор ҳастем бояд ҳама чӣ ошкор бошад ошкорбаёнӣ бошад барои чӣ хеле маҳдуд бошад барои чӣ интереси определёни одам аз интереси определёни одам боло бошад ҳама чӣ кушоду равшан ҳама баробарӣ бошад иҷа ягон чизи дига нест иҷа мардум чӣ гӯям ман шумода интереси определёни одамо ҳаст интереси ҳаракатҳо ҳаст интереси например но ман ба интереси мардум аз ҳама болотар меистад аз интереси любой чиз ҳамин фикрони ман ҳамин хел аст а фикрони дигароро ман чӣ намекунам но плюрализми сиёсие ки ҳаст мо ҳамун оинома принсипо мо дорем принсипи ҳаракати сиёсида ҳаст ҳамун чиз ман инҷа гирам ози китоби ман чӣ дорада иҷа ман тараббугум рӯи коғазиш гап занамда китоби манам нарушад накунам фаҳмидӣ хиттам соразмерная законность политический плюрализм целью законодательства в политических партиях внутри политических народных демократических движений Таджикистана должно быть создание благоприятных условий для политического плюрализма, способным гражданам вспоминать разные политические взгляды, выражения, например, в политических платформах партии признана важнейшим признаком сильного демократического общества, как указывается на пункте 3 Копенгагского документа и обязательств.
همین هر چیزی که همون ما اجرا کرده استیم کو برات یا نه اینا با ما خوندم فهمیدیم همون گفتم کو فکرانی هر یک انسان ما گوش میکنیم فکرانیش عقیدهش ایدهش گوش میکنیم طرفدار هستیم برای همین دشنام نکنین این برادری که بود برو اومد گم شد شاید نمیدونم برای چی امروز موضوع ما جنبش میکنیم هر کسی که هست فریدم منشن تاجیکستان نویسین کسی که برآمد کردنی هست از جانب هر دو طرف حتی کارگرای حتی جانب حکومت که تماشا داری ما در برو من استاف نظامنامه همه شروعی میکنم شما در کیر چی دارد همش تصدیق شدگی از جانب سازمان ملل برو این فکراتون گپ بزنین ما شاید شما با تعریف میکنیم با یگان چیزای خوب نشون خوب خودتون کارهای خودتون که زندگیتون خوب است همون نشون میتین همون از چیزی که باشد برو این صحبت کنیم برای همین سلامت باشین زنده باشین مردم ما برنامه را جنبش میکنیم کامنتاری ها با تنها فریدم منشن تاجیکستان دیگه یگان چی ننویسین برادر سلامت باشین